Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Executive Member jongka KHADC ubadai pet ya ketenan ilaka uba latip langkar kongor ubadai ru MDC jongka nong thamai constituency. Ulapan pau bana kaliang jong hishimen uai ke jingkersan ke Bapura ya ke jingdawa ya la ke jong ke jela jong kipat ke rilum garo. Handai don kampat ban penbachua ya upot usam. Habaya keren berkinong patai kubor. Henne kesngi ke arp kandai terik mentau naiweng arjakat pra. Ubak latip langkar kongor ulaong. Bana kaliang jong unkersan purai ke jingdawa jong kijai ben riu garo. Ban yono ila ke jong ke jela ya ke ba kipat ba ke rilum garo. Hapo ke jelam jong ke Garoland State Movement Committee. Hakasan terik ubrano pra banwan mentau senam arjakat pra. Kin sepelong ru ya ke jingia pat ba hakening ba selong. Handai halor kane nakaliang ubak latip langkar kongor. Ula dawa berkeran syaipan badai ban penbachwa yo port usam. Shosho ula ongru bakan long kajing mentoy ke jela Meghalaya lada karilum garu kayokno la kajong ke jela kam tam hakayok kam yo jam nakabenta kisamla. Tinakaliang jonga nga support tul 100% support ba sispa nga support ya ka Greater Galan jugi. Mal lagi dimanya ka Greater Galan te nakaliang simat jonga hi nga sispa nga support ki tamba kawai kui galong ba ngi ben pembiang shwa lagi kwai ka Greater pembiang shwa country mar mla bolong ga Greater Galan kan encourage pati ka ya ka yo put something spokri ka si jui mar boleh kemolong mentahi mar kiti gi was castles ki wing bonchu kam bagde ke ka jugi Greater Galan tangi dalar minumsya maka jing dawa jo Greater Galan juki support tu ngan support baik nak sispa ngin support baik marble kabun ka jing kemsyukran no mo laraki yo hi ke jalalong ka jing anong joki ke bubun ha bat ngiru yo no hi ke bubun ta margi kenya ga sufficient policy ru ki along kayo sila jong kemut lalong la kali jong kemut kayo 80% sufficient ayo oki tengi khasi ni tiang ayo 80% kemut la kalunu khna khasi jingi bula apply kam hani tairu sufficient kolong sa pramai shwa kadari ko sufficient policy kolong yang ayo lo kajong 80 khasi jingi tia mat garu ayo 80 journal tawangi mlawan lagi 40% ni dapan perkhan in journal situ te kata kare ko ke jingi orang te kau shaman poi kita ke ai prokhat ni pun becho boundary mar boundary mun chuang wai Greater Galan kata nang ta ngan ye sha kata mangimla mun chuang wai ba habo ka jaka ba gila 2 minit ki garu kin de jaka Greater Galan kata ta malo makarang hap khari ju krikasi manang mahap hapo kis im kinong sin sha jungi ki banganang ni council ginang ai sanat hu menta banginang itu ikis im ki wararar ki rang basnong ki menteri baro bar kita jaka kini ban hap shwa kaca jungi bagi ni pembaca pusam. Kini mula macam orang Greater Galan ba kini gula asyong bun pat di jemri guru kita cuma kata tinggal melawan pilihan. Dalam dua melawan pilihan kita. Ini habis saya show pusam. Bagi saya pusam teman ini mula macam orang incu pendam orang tambah ai dawa Greater Galan ini pendam no ya kena siap kita melalui.